Fucking America, bro. We coming, might be. I'm outside in an AMG, right outside. God damn. God Kā braunīs vēderā. Mēs to būsim augstu, un mēs pacelsimies vēl augstāk. Kā parasti cilvēki, kā viņi sāk. Varbūt nopērk dzīvās klāt pirmā, vai arī aiziet uz kodām kojām dzīvot. Mēs vienkārši mācam 3 mēnešus uz Ameriku. Es nezinu, kas pēc tam notiks, bet es zinu, ka mēs mājās neatgriezīsimies. Putns izkāpa no ligzdas. Mēs līdz vakardienai īsti nezinājām, ka mēs lidojam. Šorīt no rīta 3 saliku mantas. Es tāds pamostos 15 minūtes pirms modinātāja. Es tā kā casually paskatos pulkstenī, un man ir tāds fuck, bet man ir šodien jālido. Man bija nerējās reality checks, un tam bija tāds bļāns labi, šī laikam nebūs Baby pozitīvi. girl, you know me, still with the dogs that I grew beside. Šis tikko kaut ko sēdās, savu biļeti uz Ameriku. Viņš uz Ameriku, jā, es 2 daļās. Tu noplēsi to ķeksīt, kas tur svarīgais bija? Nu nav jau viņš tik svarīgs, bet. Ciao! Oh my god! This is insane! Čau, mās! My god! Šī ir mana māsa. Čau, visi mīļie skatītāji! Šis ir mūsu pirmais vlogs Amerikā. Mēs esam sākuši šoreiz sadarbību kopā ar LVB, kas mums arī palīdz šeit ceļojuma sponsorēšanā. Visiem tiem, kas vēl nespēlē kazino, bet gribētu kādreiz to pamēģināt, mums apakšā ir links. Ja tu pierģistrējies kazino no mūsu linka un veic iemaksu par 10 eiro, saņem bezmaksas kaut kādu skaitu griezienu. Es īsti nezinu, cik konkrēti, jūs zinās, tie, kas piedalās. So, milzīgs paldies Betam, LV Betam, un let's get this shit going. Let's get this shit going, no? Now we buy pretzels. Latviski runāt. Bļaļ, pareizi. Mēs tagad paēdīsim mazliet hotdogus. Damn, New York's hotdogs. Nu, nereāli labs, draugi mīļie. Pizdā. So much is what? $7? So why $7? Viņi mēģina apist no nāks, mēs esam turisti par jebām. Kristīna saka, $7 viens. Tam vajadzēja būt 14. Tagad $4 taksos. Tigo, mēs domājam, ko uzfilmēt. Kā viņi pizdās, suks maiz. Viņš tagad saka, es tev neatskaitīšu naudu, bet tu vari paņemt ūdeni. Šitā vieta nahuj nenāciet. Viņai ir slikts vibe. Kad jūs ierodaties Ņujorkā, viņi cenšas izkrāpt pēc iespējas vairāk naudu no turistiem. Viņi nočārdžo tā kā double un ekstra, un beigās viņi pasaka, ka tu nevar dabūt neko atpakaļ, un kad viņiem ir žēl, ka tā ir sistēma un visiem ir jāizdzīvo. Tā kā esiet uzmanīgi, neko no šitiem standiem nevajag īsti pirkt. Viņa pērciet, tad maksājiet skaidrā naudā un uzreiz paprasiet, cik maksā pirms jūs prasat, ko jūs gribat. Tīpiņš no Kristīna. Šis ir insane, vienkārši. Fucking New York. God damn. This is that shit, guys. This is the shit. Tur cilvēki nāk atpūties, bet te ir tik daudz viskaut kas. Viņiem ir laiks, kad tu vari iet uz Mauriņu. Viņiem ir atvērts no 9 AM til kaut kāds, man liekas, tur līdz vakaram, lai cilvēki neiet naktī gulēt. Tu vari tā kā viņi? Recreational, or the light green is medical. Viņš man tagad skaidro, kuros štatos ir legāli pliest. Mexico. New Mexico? Actually, no. You don't want to go to Colorado. Why not Colorado? Colorado, weed. Good weed, cheap. Alright guys, where we at? Where we at? New York State and LA. This is New York, baby! This is New York, baby! No, but you gotta shake, so it's like Shake it? or you could do it like this. What's going on, bro? No, we do that also. Yeah, South Broski. That's how we do it in Latvia. Yeah. I live by myself. I follow no rules but my own. Listen here, you only live once, so fuck everything. No regrets. Fuck that. You don't know when you're gonna die, so why regret anything? Live for yourself. Don't live for no government. Don't live for nobody else but you. You the only one gonna die. I got a twin. He not gonna die with me. I'm gonna die by my motherfucking self. Live for yourself. Don't waste a minute. He got it.
Now we came to the Wendy's store. Paņemam vienkārši 4 burgerus. 2 number 7s, no? Bet viņiem arī nevajag paņemt. Es domāju, tas nebūs baigais kulš. Es viņus paņemsim viņiem vajag. Ko mēs viņiem varam paņemt? Pa burgerīti kaut kādam ne, bet tas būs 6 eiro izdevumu. Bet viņi nereāli fipari. Katram pa burgerim? Jā. No, I think we'll be fine. Well, we bought you burgers, boys. You lying. Swear to God. She said no refunds, guys. Like. They really bought us burgers? Yeah. Yeah, they bought 2 extra. Yeah. Well, come on, man. You don't buy burgers for nobody? New Yorkers are all for themselves. They wouldn't buy nothing for nobody. In Latvia, we're for everybody. If you're nice to us, we'd be nice to you. Yeah, let me see the artist's name. It's on WhatsApp. It's our song. No name for it. It's just playing in. It's what we send to each other. I think it's actually him. Can you tell about the last report? Like what? The last report, so Bronx, there will be shootings, killings, kids dying. Queens, there was this guy, they caught him now, but there was this guy, he would go around behind girls. It's like a wire or something he would have, wrap it around the girl, tie it, he would drag them, and he would rape them. When was that you had? It's like a week ago, but he's caught. He's caught. Like 2 weeks ago, he's caught though. Fucking hell. But you feel safe, huh? I feel safe. I also feel safe some way. I feel safe because I know my city. I know how to work around my city. Who is the king of the Bronx? Ain't no king anymore. But why people are scared of it? High murder rates, high killing rates, high robbing rates, and it's dangerous. Fuck. Bronx. Solo, right, slow, man. Damn. Tagad sāksies izdzīvošana. Pīzdiet, mēs viņu piektavu, jātiek ārā. Tur apliek, mums jābis uz centru, ne? Jā, steidzam. Braucam balēties. Fucking Staten Island, nereāli. Mēs sēžam, that Richie, you're good, but Rudolph, man, I don't know about you, like, viņš tāds parāda uz mani. That they might snatch your chain, your watch. I was like, fuck, for real? What up, cuz? When you show you my slang. You gotta say dead ass? Dead ass. It's dead ass, bro. How'd y'all get? One-way ticket. Yeah. So y'all don't plan on going back? Y'all just... No, we have a plane 23rd August from LA. So we gotta make it there on time. Shit, you only live once. That's what's up. Say it again. Hitchhiking, you can't hitchhike, man. Damn, we didn't know that. Oh, man. Go back into town. All right, so we go back in town and then... Okay, thanks, guys. Cilvēki te nereāli, viņš tā brauc garām, viss tā kā steigtos kaut kurien. Viņi vienkārši brauc garām. Mīļie draugi, mēs ceļojam pirmā diena. Es stāvu fucking pie tilta, kurš ved uz Kanādu. I'm out here on the road. You can hear it in the We voice. in the fucking Canada, like, what's up there, what's up? Look. So basically, I'm standing between, like, the boat. You're like half Canadian and half American. You're like a Drake now. The money speaking for. Welcome to Canada, guys. Just follow the signs to get to the streets, okay? Thank you. Bļāviens, tas bija nereāls Vaskijas tripiņš izdeļo. Mēs viņu salauzām. Es jūtu, kā viņam tāds, nu, labi, šie džeki vienkārši ir pizģēts. Jā, tas ir insane. Saproti, šitā ceļot. Mēs pierādām, ka tu vari ceļot bez budžeta. Jā, ja tu ļoti baigi vēlēs, vispār izdarīt. They gonna sell another Citizen Kane. They think they Orson Welles. Mīļie draugi, mēs esam Kanādā. Pie Niagāras ūdenskrituma. Te ir tāda milzīga village pilsētiņa. Cenas arī te ir diezgan lēti viss. Viens Kanādas dolārs ir 67 centi, jā. Tā kā visam būtu 50% skidons. Apmēram. Rūž, moš, mēs aizjām uz kazino? Jā, tas vairāk mūsu auditorijai, ne? Nu, ko tad mēs iesim spēlēties bērnu pasaulītē? Oh my god! Bro, viņš ir milzīgs, bro, tur ir vēl. Wow. Aquaparka sajūta. Been through flavors, never been Hakkasan, it's mad. These W40 tandem jelly mash is jammed. I'm gonna give my new friends here a little gift to make sure that no gremlins interfere with their vacation. It's police security, like something. Yeah. Bet man liekas, viņš domāja to kā ieroci, ja gadījumā mums kāds uzbruk, bet šito var arī reāli pizdīt. It's actually tough, man. You can like hit it well, you know. It hurts. I know. Thank you.